Bio sam najbliži saradnik i kum Darka Šarića, koji je iz straha od moje narastajuće moći naručio moje ubistvo u Ekvadoru. Ja sam Milovan Milovac zvani Cigla, i ovako je teklo moje ubistvo. Nakon što sam preživeo prvi pokušaj ubistva u Ekvadoru, nalazio sam se u bekstvu od srpskih organa u Ekvadoru. Vozeći se u automobilu, dvojica napadača su ispalila 15 metaka na mene s motora, od kojih su me 9 pogodila u vrat i glavu. Međutim, iako sam bio povređen, nisam umro, što je izazvalo nervozu u redovima kriminalne. Crnogorski klan je promenio plan i razmatrao kako bi me se rešio, čak su razmišljali da likvidiraju urugvajske policajce koji su stražarili ispred moje sobe u bolnici, pošto sam smešten u bolnicu sa povredama opasnim po život. Petar Ćosić i Manuel Vulić, pripadnici hrvatskog ogranka Šarićevog klana, odlučili su da pokušaju po drugi put da me likvidiraju.